салом бинандагони азиз, соат бо вақти Прага 15 ва шумо ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Нахуст мебинем ки дар кулбори барнома чӣ гузоришҳое аст. музокироти раҳбарони Тоҷикистон ва Туркманистон дар душанбе бо имзои 23 санади ҳамкорӣ ҷамъбаст шуд. парлумони Фаронса аз Иттиҳоди Аврупо хост гурӯҳи зархаридони Вагнери Русияро расман ҳамчун гурӯҳи террористӣ эътироф кунад. ва сипас дар бораи сарнавишти талхи ятиме суҳбат хоҳем кард ки дар мубориза бо зарбаҳои тақдир ва ҷустуҷӯи волидайни биологияш аст. мегӯянд ки тра муддати $500 дар моҳ фурӯхт. имрӯз дар душанбе дар доираи нахустин сафари давлатии раиси ҷумҳурии Туркманистон мулоқоти сардор Берди Муҳаммадов бо президенти Тоҷикистон доир гардид. зоҳиран ҳарду раҳбари кишварҳо аз натоиҷи ин дидор қаноатманданд. зимни хулосагирии мулоқот раиси ҷумҳурии Туркманистон гуфт музокироти ҷонибҳо дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва ошкорбаёнӣ сурат гирифт. эмомалии раҳмон бошад изҳор дошт ки имзои соҳишномаҳои нав равобити ду кишварро ба сатҳи ҳамкориҳои стратегии амиқ боло мебарад. Барод Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз гузориш медиҳанд. 23 созишномаи ҳамкорӣ миёни Душанбе ва Ашхобод ҳосили нахустин сафари сардор Берди Муҳаммадов раиси ҷумҳурии Туркманистон ба Тоҷикистон буд. ин сафари расмии президент Берди Муҳаммадов ба Душанбе ки моҳи апрел дар нақша буд бо сабаби даргузашти модаркалони президенти Туркманистон субҳи 10 май ба таъхир анҷом шуд. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере промышленных коопераций. дар ҷараёни мулоқотҳо ба бахши кооператсияи саноатӣ таваҷҷӯҳи хоса дода шуд. имрӯз харитаи роҳ барои солҳои 2023-2025 дар бахши тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ қабул карда шуд. боварӣ дорам ки он барои ҳамкориҳои мутақобила таъсири мусбӣ хоҳад буд. ҳамчунин барои рушди ҳамкориҳо дар соҳаи хадамоти нақлиёт ишора кардем. минбаъд боркашонӣ аз тариқи мошину қатораҳо тавсия дода мешавад. Автомобильным и железнодорожным транспортом по территории нашей страны. дар гузашта миёни Душанбе ва Ашхобод дар масоили роҳу нақлиёт баҳсҳои вуҷуд дошт. ҳоло ду раиси ҷумҳур аз беҳбуд шудан ва тавсияи ҳамкориҳо дар бахши боркашонӣ суҳбат карданд. ҳамчунин мавзӯи баҳси солҳои пештар дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ об буд ки як мавзӯи баррасишуда дар ин сафари раиси ҷумҳурии Туркманистон гуфта шуд. Отдельное место на переговорах было уделено дар ин мулоқотҳо ба мавзӯи муҳити зист аз ҷумла мушкилоти дар оянда тақвият додан, мукаммал сохтани фаъолияти бунёди наҷоти арал таваҷҷӯҳи хос дода шуд, зеро он мақоми муҳими минтақавӣ дорад ки фаъолияти он беҳтар сохтани вазъи муҳитзистӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ дар минтақаи Осиёи марказиро таъмин мекунад. зимнан сафари сардор Берди Муҳаммадов ба Тоҷикистон дуруст баъд аз як рӯзи сафари президентҳои кишварҳои Осиёи марказӣ ба пойтахти Русия барои таҷлили рӯзи ғалаба сурат гирифт. интизор меравад ҳафтаи оянда раисони ҷумҳурии кишварҳои минтақа бо шумули президент Раҳмон ва сардор Берди Муҳаммадов барои баррасии тарҳи нави ҳамкориҳо бо Чин озими Пекин шаванд. бархе аз соҳибназарон ҳадс мезананд ки ҳадафи аслии сафари президентҳои минтақа ба Москав гирифтани иҷозаи мақомоти Русия барои густариши ҳамкориҳо бо Чин будааст. аммо Хайриддин Усмонзода раиси маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти Тоҷикистон бо чунин назар мувофиқ нест. сафаре ки дар чанд рӯз пеш рӯзи пеш ба пойтахти Федератсияи Русия Москав иттифоқ афтид, пеш аз ҳама ин эҳтиром ба хотираи таърихии муштараке ҳаст ки байни кишварҳои собиқ шӯравӣ вобаста ба иштирокашон дар ҷанги бузурги ватанӣ алоқамандӣ дорад. ва сафаре ки дар пеш истодааст ба ҷумҳурии мардумии Чин, пеш аз ҳама ин бори аввал ба тариқи ҳузурӣ баргузории саммити 5+1, яъне ки он ҳамоише ҳаст ки ҷумҳурии мардумии Чин бо 5 кишвари Осиёи марказӣ ба роҳ мондааст ки даври аввалаш ба тариқи маҷозӣ сурат гирифта буд. бархе аз соҳибназарон сафари феълии сардор Берди Муҳаммадов ба Тоҷикистонро талоши табодули таҷриба барои интиқоли қудрат аз падар ба писар арзёбӣ мекунанд, зеро президенти феълии Туркманистон писари Қурбонгулӣ Берди Муҳаммадов раиси ҷумҳурии собиқи ин кишвар аст ки соли пеш ба курсии падар нишаст.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. روز 9 مای پارلمان فرانسه قطعنامه به تصویب رسانده. از اتحادیه اروپا خواست گروه زرخریدان واگنر روسیه را رسما همچون گروه تروریستی اعتراف کند. این قطعنامه که مقام مشورتی و رمزی دارد بدون مخالفت قانونگذاران فرانسه دستگیری یافت. وکیل حزب حاکم بنجامین حداد امید دارد که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از این قطعنامه پشتیبانی میکنند. ضمناً خودسری و بدون جزا ماندن پیروان واگنر در روسیه نیز سر و صدای زیاد به پا کرده است. زرانگیز نوروشو با تفصیلات بیشتر. евгений пригожин раҳбари ширкати низомии вагнер дигарбора ва ин бор дар рӯзи иди ғалаба ба раҳбарони русия таҳдид кард ки мавқеаш дар бахмутро тарк мекунад. ӯ дар наворе вазорати дифоъро барои ваъдахилофӣ танқид кард. дирӯз як қарори ҳарбӣ ба дастамон расид. дар он дақиқ гуфта мешавад ки тарк кардани мавқеъ дар ҷанг хиёнат ба ватан аст. ин муроҷиат бевосита ба мо тааллуқ дорад. агар муҳимоти ҷангӣ набошад мо мавқеъро тарк мекунем ва саволе ба миён меояд ки дар ниҳоят кӣ ба ватан хиёнат мекунад? зоҳиран ҳамон касе ки ба ин фармон имзо кардааст. қаблан пригожин дар як навор вазири дифоъи русияро дашном дод ва ба он гунаҳкор кард ки ба вагнериҳо муҳимоти ҷангӣ намедиҳад. ЧВК вагнер ки аз сӯи чанд кишвар аз ҷумла амрикову фаронса террористӣ эълон шудааст баҳори соли 2022 ба ҷанг дар украина пайваст. ҷангҷӯёни ин ширкат собиқ зиндонiyonанд ки таҷрибаи зарурии ҳарбӣ надоранд ва дар ҷабҳа ба қавле ба барраҳои қурбонӣ табдил меёбанд. ман намояндаи ширкати низомии ЧВК вагнер ҳастам. ман иҷоза дорам ки дилхоҳ зиндонӣ аз дилхоҳ маҳбасро новобаста ба ин ки бо кадом модда ва чанд сол зиндонӣ шудааст барои ҳамкорӣ бигирам, албатта бо хоҳиши шумо. бино ба омори ҳукумати амрико аз оғози ҷанг беш аз 30,000 зархариди вагнер кушта ва захмӣ шуданд. созмони рус идияшая гуфт аз 50,000 маҳбусе ки ин ширкат ба ҷанги украина бурда буд ҳамагӣ 10,000 нафар боқӣ мондааст. раҳбари вагнер евгений пригожин аз афроди наздик ба владимир путин ҳоло як чеҳраи маъруф дар русия аст. ӯ ошкор раҳбарони ин кишварро танқид мекунад ва онҳоеро ки аз ҷанг фирор ё таслим мешаванд ба қатл маҳкум мекунад. دوستان عزیز، بخش روسی رادیو زودی و تلویزیون نستایش وریمیا درباره گروه واگنر تحقیقات مفصلی انجام دادند که شما حالا پوره از آن را تماشا کردید. مطلب پوره همین لحظه ها در وبسایت رادیو زودی و هم در آزادی ویدیو نشر می شود. حالا برایتان از حیات یک ساکن شهر حصار نقل میکنیم که سالهاست با نوبسامانی‌های روزگارش دست به گریبان است. به گفته جوان او را نخست والدین بیولوژی و سپس پدر و مادری که به فرزند خانه گرفته بودند حواله تقدیر نمودند و این همه سالها او برای پیدا کردن راهی بیرون رفت از مشکلاتش را جستجو دارد، اما هر بار به چاه ناامیدی ژرف‌تر فرو می رود. ادامه قصه را در گزارش نگاره فضل‌الدین می‌بینید. шинос шавед. амрулло вазиров аз замоне ки худро мешиносад мубориза мебарад. баъде ки фаҳмидем ки ман нироддоём, баъд ба ҷустуҷӯи падару модарам шудам. то ҳозира пурсон мешай, ҳақиқати ҳола намегӯям ки ма модари ту дар гиҷоай, падари ту дар гиҷоай. мегӯяд хайна биёви падару модарата чӣ кор мекунӣ? хай гуфтам падару модарро биёвам, мақсад мерам қатишон ҳамсӯҳбат мешавам ки барои чӣ мақсад падару модари аслии худам маро ба фарзандӣ ба ҳамино доданд. сабаб дар чист? мегӯям ки тра модарат $500 дар моҳ фурӯхт. дар соли 1996 хайрулло ва гулпочо амруллоро ки ҳанӯз дар таваллудхона буд ба фарзандӣ гирифтанд. онҳо аз худ фарзанде надоштанд ва вақте амруллоро ба фарзандӣ пазируфтанд бисёр хушҳол шуданд. 7 сол баъд дар хонадони хайрулло ва гулпочо фарзанди биологии онҳо ба дунё омад. мутаассифона издивоҷашон давом накард ва вақте амрулло ҳамагӣ 14 сол дошт, гуфтанд ки ӯро ба фарзандӣ гирифтанд. ӯро танҳо гузоштанд ки бо ҷаҳон рӯбарӯ шавад. амрулло дар соли 2010 зодгоҳаш тоҷикистонро тарк карда барои оғози зиндагии нав ба русия рафт. дар ғарибӣ ҳам кори амрулло омад накард.
او از روسیه اخراج شد و مجبور شد بدون هیچ چیز به وطن خود برگردد. از روسیه برگشت و خواست پدرش او را خانه‌دار کند. اما قبولش نکردند. با مهنت خود یک دختر معیوب را به زنی گرفت. قصه تو در خدمتک همونجا یک شب رفتیم همراه رفیقانم که گفتن که تو بچه سوزی نه که دختر معیوب ای اولم پنسیون میگیره معیوبی گروه دویم بود و سیم کردنش شما را به همین سستین که خیلی سوزین مخول میکنین خیلی تقدیر الهی یک بار بودیم اولم تولدش 91 ای من 96 شدم خیلی حیات ای هر شب و هر روز فکر و خیالم در همیه که اگر پدر مادر خودم میبود من به این روزا نمیرسیدم. امرالله تصمیم گرفت که با سرنوشت خود مبارزه برد. در مردیکار بازار حصار کار پیدا کرد و در یک ساعت از 20 تا 30 سومانی کار میکند. میگوید نه هنر دارد نه دانش نه مکان. سرنوشت او نامعلوم است. 2 فرزند داشت اما یکیش ففتید. امرالله امید دارد که روز نفرانی دست به خیر برای بهبود وضع زندگیشان مساعدت میکنند. در شهر نیویورک امریکا فیلم سپکتاکل حافظ جنوبی اولی نمایش داده شد که از سرگذشت‌های لیویچا باباخانوف یک ششمقام سرای معروف یهودی تبار بخارا قصه می‌کند. تحولات پرماجرای اول عصر 20 در دربار امیر بخارا عالم خان تماشابین را با عمق ضدیت و رقابت و دسیسه‌های اطراف سراینده آوازه‌دار آشنا می‌کند. نمایشنامه سهم دیگری فرهنگیان جامعه یهودی‌های بخارا در حفظ و معرفی زبان تاجیکی در امریکا باشد. همکارم خیرمون با قضاده گزارش میدهد. آوازخوان خوش صدای بخارای اول عصر 20 و یک استاد ششمقام لیوی باباخانوف به مرتبه حافظ دربار مشرف می شود و از همینجا دسیسه های زیردستان امیر هم نسبت این هنرمند صاحب مقام آغاز می یابد. شام 7 می در تالار مرکز یهودیان بخارا در نیویورک 200 تماشابین شاهد نخست نمایش فیلم سپکتاکل کارگردان بریس کتایف شدند. وقتی که من در استودیوی تلویزیون تاجیک کار میکردم درباره این حافظ مشهور بسیار شنیده بودم درباره او از حافظان بزرگ تاجیکستان و میدانستم که لیویچ باباخانوف کی بود، چقدر حافظ بود، چقدر استاد ششمقام بود و با همین آرزو و هوس که یگان برنامه درامایی به صحنه گذارم به نیویورک کوچیده آمده یک کتابی یعقوب خیموف که آن کس نوشته بودند درباره لیویچ حافظ جناب عالی به دست درآمد. نمایشنامه را سناریونویس ایلیاس مالایف و کارگردان بریس کتایف سال 1999 بار اول در صحنه تئاتر کوینز تئاتر نیویورک نشان دادند و تنها 24 سال بعد فیلم سپکتاکل آن هم معرفی شد. و یک خبر کمیته دفاع از خبرنگاران بار دیگر رهایی ژورنالیست خورشید فوزیلوف را طلب کرد. این سازمان واقع در نیویورک روز 8 می گفت بلاگران و روزنامه‌نگاران دیگری زندانی در تاجیکستان نیز آزاد کرده شوند. خورشید فوزیلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکند دستگیر گردید. بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا کردید. خبرهای بیشتر از این چون همیشه در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی دسترس می باشند. اگر شما نیز عزیزان شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس بگیرید. تا برنامه بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.